alanga. Angizokumela indaba yokudlala amagame. Hayi amagame siyakhipha izinto. Okay, khipha izinto zenu lethi isikese sebuilding. Nifuna nifonele lo bhuti abuya khipha. Man, ubhuti uphethe isikini. Inhlangano somabhizinisi eMthonjaneni ibihambele izitolo zonke eMthonjaneni ngenhloso yokubheka bokufika basaqhubeka nokusebenza kanokuba uhulumeni ke seshilo ukuthi ke ababuyele ke emazweni abo. Lapha esithomeni sakho wesifazana umbono uthatha impahla yakhe ngedluzula ke umonakalo wokuqala khona wesifazana efuna imali engango 100,000 kusihlalo wenhlangano yosomabhizinisi eMthonjaneni ethi ngeke kwazi ukuhamba ishiya impahla yakhe ayithenge ngemali engaphezulu ka100,000 ugcine sehlela ke ku 50,000 nalakhona ke okube inhlanga nomoya ke nalakhona aqhubeke khona ke nokuthi ke abulale impahla yakhe ngaphakathi ngenhloso ukuthi azanelise ke ukuze kwazi ukuthi umoya wakhe ehambe eSouth Africa ke unokuthula. Nibulale konke namakhabet naloko mangifuna ukunibulala ezani nesibani mama sithi Usihlalo wenhlangano yosomabhizinisi eMthonjaneni uchaze kanjena ke umva wesifazane ke sebulalwa waqeda impahla yakhe ke esaluni. Manje sibona isitolo la ngathi ke khona into evanelazwayo ngathi ke khona okwenzekalayo landis nawe sibonile futhi la sihlala ukhona ngaphakathi. Yebo. Kwenzakalana? Into abekhona lapha usisi lo rana isaluni so ke ube nothisiwe wase kufika isikhathi sokuthi avalwe usisi ungwa ngaphandle eMozambique. Njoba evala isaluni sakhe ke ubese ecelwa ukuthi akahande over kusomabhizinisi omusha ofisa ukurana leya salunguze kungaphazamiseka ama client ungaphazamiseki nabasebenzi abafisa ukusebenza abangabala eMthonjaneni. So ke ubiziwe ukuthi aka negotiate nosomabhizinisi ofisa ukungena abhekelele impahla yakhe ngaphakathi ukuthi angahanda over impahla yakhe ngamalini kusomabhizinisi. Esikutholile lapho kusurprisile isaluni le abafowethu kodwa engekho emgangathweni otheni uthe ufuna 100,000. So mase singena ke sithi sifuna ukubheka lo 100,000 ukuthi into enjani sathi sicela ukuthi ake kubhalwe phansi each and every item engaphakathi sibone ukuthi ngempela iyawumitha 100,000 sathola ukuthi no izinto ezilapha zilingana u10,000 rand. So wasethi lo ozongena ucela ukumnike offer u10,000 rand. Ungabileke wathi yena ukhetha ukuphihliza yonke into njengoba benibona ke ephihliza. Mhlawumbe thina amazakho ongasheshe siphetha ngukhuculula nje idolobha la eMthonjaneni ngicela ukuthi nomasipala wala uyathokoza uma unibona esihlalo nenze umsebenzi omuhle kanje ngenhlangano. Bafowethu sifisa uMthonjaneni ubuyele kubantu baseMthonjaneni. Kuqina imithetho yaseMthonjaneni. Kuncipha drugs ngoba ubona benyakaza kabuhlungu kanjena nje sina amahlebeze ukuthi idleke zabo bengafuna ukuphuma nje kuzidleke zama drugs ngaphakathi futhi eMthonjaneni. So sifisa ukuthi ke bafowethu akebe shiye sekuhlwile sifuna ukulala nathi ekhaya akebe hambe nabebolala emakubo. Siyabona. So jika sathokoza kakhulu ngizima Africa reporters la eMthonjaneni indaba ze inakho production ngiyunokwatsha #noma ikuphi siyafika. Baningi abantu aba-fraudulent mase sivala sesithandaza sibonelo uthandaze nalaba demon labantu abathengisa izinto abangayi-own ngoba siyithola sihambe sikhuluma sihambe siresponde ey'nkingeni nje yibo labantu labo bese bebhale ko-TikTok nako-Facebook abanye beze bethi bayangazi omunye azathi umlungisi uma uthi ayilayela nelanguage yakho uthi ngokumlungisa umuntu okhuluma into enje niphinde nimkholwe futhi nani abathi ngiyangizwa nje ngikhuluma izulu esingaxutshwe nalutho kodwa uma isefika lo mlungisi ekhuluma isiChina niphinda nimkholwe futhi so
So ngiyacela nje kusami ningabe senihambe nitshena abantu ukuthi indawo iphasile. Silungisela nina. Na invite abanye abantu will have a problem. So ngicela nje nivume ukuthi yini into esingayenza nje kuphela ukureduce inumber. Into esingayenza hayi uku-add, ukureduce inumber. Ngoba phela njengoba sihlezi lana nje uNkulunkulu phela wabuye wasibusisa ukuthi manje ikhona kunomama nobaba kuphinde kube khona ingane futhi. So ingane zenu izohlala lapha mase nilanda abanye abantu ngaphandle bezohlala la. Zizohlala lapha. So akangathi uNkulunkulu esinikeze iability ukuthi isande nilanda abantu le nina engabe ngishiphe esinishiyele ingane zenu. So yikho ngimcela ukuthi containani inumber yenu ninga-edeki ukuze sikwazi ukuthi mase engage ngale thina sibuye sizokhuluma kube ukuthi siyazi ukuthi inumber yenu imi kanjani. So ilokho nje ngikucelayo umphakathi wakithi and ngiyasicela leso sikhathi leso njengoba ngisho ukuthi immediate mase sivumelene nalama lawyers alama companies sizobe sesibuya sizonikeza iupdate. Kodwa ngizocela ukuthi ningaphatheki kabi, ningakwati futhi nibuke sengathi mhlawumbe lama companies awanicabangeli nani. Umhlabo wabo nabo siya understand ukuthi wayebeza kanje. Thina njengo government kufanele sisondele kubona sikwazi ukuengage sivumelane. I can tell you lama companies aphethwe abantu aba understand ama circumstances nama dynamics abantu ababhekene nawo. So ngeke beze beqinisa amakhanda njengoba bengalwi nathi berana le process legal is because nabo they understand ukuthi abakwazi ukulwa nabantu. Kodwa kumthetho ukholela khona lokho ukugada uma kukhona izinto engahambi kahle. Kodwa thina as government sine responsibility yokwenza sure ukuthi lama companies are right but nomphakathi right. So kufanele sidethi solution engeze ukuaffecta bona nengeze ukuaffecta nani but la esokwazi ukuthi siwine sonke as residents because we still need these companies ukusilekelela ukuthi still ne unemployment ukuthi stimulate economy yase Johannesburg. We still need them ukuthi bebe khona. So asifunike nabo becasuke bebuke sengathi asisu government obacabangelayo bese befuna ukuhamba ngoba immediately uma behamba people bazolahlekelwa i-employment ama-employment opportunities. So yingakho sifuna ukustrike leyo balance njengomasipala nibe right nabo bebe right but I can tell you I see 13 August. All right. So do you have the attachment? When the passport Wow, if you Mozambique, how respect molao wow, tu as des documents comment ça on a les human trafficking? Keep the documents. Even if we have employed him, but you don't have a right to keep a document. So, banal document, bring them. Yeah. Mariang white in the Sakwale because now no dilo tse ke dilo tse di batlang batho ba independent like rona ba rile last ko uma first ba ritsa allowed sheba a iri sense sheba why tlalogae a iri sense mara ha bone ba dumela batho ba berekang ka yodo thage ba ritsa allowed
la motho wa teng re bua ka motho o kgolang bo 30,000 20,000 because of wa o kolota o tshwere ke tlapi o tsa tambaye o dispe gape so the only thing e tlo go dirang go sana le price sana le mathata ke yona ditambaye tsa lona ba fetsa ba mo kasi di tsenyiwa di sticker to avoid taba ya gore